ҷаҳон ҳамарӯза шоҳиди ҳодисаву рӯйдодҳои зиёде мешавад, аммо бозтоби он дар расонаҳо якранг нест. дар барномаи набзи замон талош хоҳем кард то ба ин воқеаҳо нигоҳи амиқтару таҳлилитаре андозем ва ба таҳввулоти сиёсии олам на аз як, балки аз чанд равзана бингарем. ман Далер Иброҳим ҳамарӯза хабарҳои муҳимтаринро барои шумо интихоб намуда шарҳ хоҳам дод. бо набзи замон бо хабар аз таҳввулоти замон бошед. дар як соли гузашта дар ҷаҳон нуқтаҳои доғи дигаре пайдо шуданд ва вазъи сиёсии олам боз ҳам печидатар гардид. таваҷҷӯҳи расонаҳои хабарӣ аслан ба ҳаводиси минтақаҳои даргир равона шудааст ва дар пасманзари рӯйдодҳои тоза мо дар хусуси барномаи ҳастаии ҷумҳурии исломии Эрон ки дар гузашта аз мавзӯъҳои аслии матраҳ дар сиёсати ҷаҳонӣ буд камтар мешунавем. аммо бояд гуфт таи як соли гузашта дар ин самт тағйироти ҷиддие рӯй кор омадааст ва дар музокироти кишварҳои ғарбӣ бо Эрон пешрафти чашмрасе ҳосил шудааст. ҳамин замон яъне моҳи март ки ҳамакнун фаро расид дар самти ҳалли дипломатии мухолифати ҷонибҳо нақши ҳалкунанда хоҳад дошт. маҳз то поёни ҳамин моҳ бояд ду тараф ихтилофи назари худро бартараф карда ба як тавофуқи ниҳоӣ бирасанд. аксар коршиносон ин бор дурнамои гуфтугӯҳоро мусбат арзёбӣ мекунанд. сулҳи дар интизор миёни Эрону Амрико то куҷо имконпазир аст ва дар ин роҳ кадом монеаҳо вуҷуд доранд? ба ин суол дар нахустин барномаи набзи замон посух меҷӯем. музокироти кишварҳои ғарбӣ ва Эрон оид ба барномаи ҳастаии ҷумҳурии исломӣ чандин сол аст ки идома дорад. Эрон ба он хотир вориди музокира бо ғарб шудааст ки таҳримоти густурдаи Аврупо ва Амрико алайҳи ин кишвар бардошта шаванд. аммо барои ин Теҳронро лозим аст то ғарбро ба сулҳомез будани барномаи ҳастаии худ мутмаин созад. ғарбе ки Эронро ба сохтани бомбаи атомӣ муттаҳам мекунад. раванди музокирот ки дар гузашта борҳо бо сабаби ихтилофи назари ҷонибҳо ноком шуда буд, бо сари қудрат омадани президент Ҳасани Рӯҳонӣ дар Эрон равиши тозаеро касб кард. рӯйдоди ғайриинтизор ва бесобиқаи аввал гуфтугӯи кӯтоҳи телефонии президентҳои ду кишвар Ҳасани Рӯҳонӣ ва Барак Обама буд. ин гуфтугӯ замоне сурат гирифт ки президенти Эрон бо мақсади иштирок дар ҷаласаи маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид дар Амрико қарор дошт. ҳамакнун таи як сол аст ки музокироти дуҷониб асосан дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ идома меёбад ва дар пайи як зумра гузаштҳо аз ҳарду тараф гуфтугӯ ба пешрафти чашмрасе ноил шудааст. аммо гуфта мешавад барои ба мувофиқаи ниҳоӣ расидани тарафҳо дар масъалаи барномаи ҳастаии Эрон фосилаи миёни ду кишвар ҳанӯз хеле зиёд аст. токунун дар ин иртибот миёни Эрон ва кишварҳои 5 бар илова 1 мувофиқаи пешакӣ ва дар асоси он як тавофуқи умумии ниҳоӣ ҳосил шудааст. муҳлати қаблан таъиншудаи музокирот дар ин муддат 2 маротиба сипарӣ шуд ва тарафҳо бидуни расидан ба мувофиқаи умумӣ замони музокиротро тамдид карданд. ҳамакнун то поёни муҳлати навбатии таъиншуда камтар аз як моҳи дигар боқӣ мондааст. агар то охири моҳи март миёни музокиракунандагон мувофиқа ҳосил шавад, он заминае хоҳад буд ба тавофуқи ниҳоӣ ки муҳлати он то охири моҳи июн, яъне камтар аз 4 моҳи дигар таъин гаштааст. таври хабаргузориҳо аз қавли вазири корҳои хориҷии Эрон Муҳаммад Ҷаводи Зариф таъкид мекунанд, тарафҳо ҳоло дар ҳоли баррасии ҷузъиёти техникии масъала ҳастанд. дар охирин даври музокироти тарафҳо ки ҳафтаи қабл дар шаҳри Женеваи Швейтсария баргузор шуд, ҳамроҳ бо вазирони корҳои хориҷӣ Ҷон Керри ва Муҳаммад Ҷаводи Зариф, вазири энергетикаи Амрико Эрнест Мониц ва раиси Созмони энергияи атомии Эрон Али Акбари Солиҳӣ низ ҳузур доштанд. коршиносон мегӯянд ин далели вориди гуфтугӯ шудани ду кишвар дар масоили мушаххас мебошад. таври вазири корҳои хориҷии Эрон ба расонаҳои хабарӣ эълон дошт, ҳамакнун мавзӯи баҳси ду тараф аз чӣ гунагии шароити ғанисозии уран ва ҳаҷми он иборат аст. اونچه که اظهار میکنن اینه که همه طرف‌ها علاقه‌مندن، اما باید دید که آیا این اراده سیاسی رو هم دارن که این علاقه رو با اقدام و با تصمیم سیاسی هماهنگ بکنن یا خیر که اونم باید در عمل ببینیم. дар поёни даври навбатии музокироти мустақими Эрон ва Амрико дар Женева ду тараф эълон доштанд ки як зумра пешрафтҳо ҳосил шудааст. як намояндаи волумақоми Амрико гуфтааст, пешрафтҳои дар ин давра сурат гирифта баъзе масъалаҳои асосӣ мушаххастар гардидааст. ӯ ба хабарнигорон изҳор дошт ки музокиракунандагон фишори муҳлати то охири моҳи март муайяншударо эҳсос мекунанд, аммо намехоҳанд вориди тавофуқи оҷилона шаванд. дар поёни ду рӯзи гуфтушунид тарафи Эрон ҳам музокиротро мусбат арзёбӣ кард. аммо вазири корҳои хориҷии Эрон Муҳаммад Ҷаводи Зариф гуфтааст ки ҳанӯз барои мувофиқаи ҷонибҳо роҳи зиёде боқӣ мондааст. ба гуфтаи ӯ то замоне ки тавофуқ дар ҳама масъалаҳо ба даст наояд, дар ягон мавзӯъ мувофиқа нахоҳад шуд. ӯ ба таҳримҳо ҳамчун масъалаи аслии музокирот ишора мекунад. اختلاف نظر اصلی یک اختلاف نظر روانیه که برخی کشورهای غربی
به خصوص آمریکا و به خصوص برخی جناح‌ها در داخل آمریکا احساس میکنن که تحریم‌ها براشون یک سرمایه است. دو طرف دوام 2 روز 3 مرتبه نزدیک به 8 ساعت در بلندترین سطح از زمان انقلاب اسلامی این جانب گفتگو کردند. گفتشنید در این سطح نشانه از فاصله زیاد است که دو جانب تا 1 سال اخیر طی نمودند. اما طور جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید اختلاف نظر همچنان باقی است. طور президент гуфт ҳадафи мо охири моҳи март аст. ман комилан мутмаинам агар президент Обама бубинад ки раванди тасмимгирӣ барои исботи сулҳомез будани барномаи атомии Эрон ба таври бояду шояд ва созанда пеш намеравад, комилан ба қатъи музокирот омода аст. ҳукуматҳои Ҳасани Рӯҳонӣ ва Барак Обама дар ҳоле ба таври мунтазам паси мизи музокирот менишинанд ки ҳар ду ҳам дар дохили кишварҳояшон ба фишорҳои ҷиддӣ мувоҷиҳанд. давлати амрико ба ҳалли дипломатии баҳси ҳастаӣ бо Эрон умедвор аст. аммо кумитаи бонкии сенати ин кишвар чанде қабл лоиҳаи қонунеро баррасӣ намуд ки дар асоси он дар сурати ба натиҷаи мусбат нарасидани музокироти Эрону 5+1 дар муҳлати муайяншуда таҳримҳои нави Вашингтон алайҳи Теҳрон ҳукми иҷро хоҳанд гирифт. ин тарҳ ҳанӯз ба тасвиби ниҳоӣ нарасидааст, аммо президенти амрико Барак Обама ҳушдор дод ки агар ба тасвиб расад ҳам онро вето хоҳад кард. конгресс бояд сабр кунад. ман ба ҳамкоронам аз ҳизби демократ гуфтам ки агар лоиҳаи қонуне дар ин маврид рӯи мизи ман ояд, онро вето хоҳам кард ва ба мардуми амрико шарҳ медиҳам ки чаро чунин кардам. ман бо эҳтиром аз аъзои конгресс хоҳиш мекунам ки чанд моҳи дигар сабр кунанд то бубинем ки оё метавонем ин мушкили бузургро бе даст задан ба ҷанг ҳал кунем ё на. برای طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران دست به کار شدن اعضای کنگره آمریکا را مجلس یا خود پارلمان ایران به پاسخ نگذاشت. اعضای مجلس طرحی را به تصویب رساندند که طبق آن در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات دولت ایران باید غنیسازی اوران را در مؤسسه فوردو تا سطح 20% دوباره به راه مانده، سرعت کاری راهاندازی реактори تحقیقاتی آب سنگین عراق را بالا برد و از همه گونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کند. رئیس مجلس ایران علی لاریجانی میگوید کشورش علیه گذشته‌های زیادی کرده است و اکنون نوبت آمریکاست که به این اقدام ایران پاسخی همرنگ بدهد. البته روشن است که آقای اوباما به دلیل ضعف و گرفتاری داخلی نمیتواند در مقابل انعطاف‌های معقول دولت و ملت ایران تصمیم عاقلانه بگیرد و میخواهد ایران یا تسلیم خواسته‌های نامربوط آنها شود یا مذاکرات با شکست مواجه شود. آقای اوباما باید با روشنی بداند ملت ایران تسلیم نخواهد شد. مذاکراتی همین چند روز پیش آمده بود، 2 مرتبه می‌خواست. در همین حال دولت ایران میگوید مخالفی به تصویب رسیدن چنین لایحه‌هاست. حسن روحانی پرزیدنت ایران که اوید به مذاکرات هسته‌ای با فشارهای بعضی از اصولگرایان مواجه است، مخالفانش را مورد انتقاد قرار داده، آنها را به دستگیری طرف مقابل عیبدار کرده است. اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، این وریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگن برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو؟ مرد حساب. میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. بعضی عملهایی که نمایندگان حکومت ایران تاکنون در مذاکره با آمریکا به خود روا دیدند در داخل جمهوری اسلامی به شدت به باد تنقید کشیده شدند. از جمله این راهروی وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی‌اش جان کری در کوچه‌های شهر ژنو که در فاصله میان مذاکره صورت گرفته بود با موج انتقادها روبرو گشت. کار تا به جای رسید که پرزیدنت حسن روحانی به حمایت از وزیر کارهای خارجه دولت خود پرداخت. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آ تند راه رفت، کن راه رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره. منظور حسن روحانی این گونه انتقادها بود. در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ این گونه واکنش‌ها فقط در مجلس ایران که در نتیجه وزیر کارهای خارجه این کشور را برای پاسخ گفتن به سوال‌های نمایندگان پارلمان دعوت کرد محدود نماند. از منبر چندین مجلس و محفل دیگر هم انتقادها از عملکرد وزیر صدا دادند.
ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوشوبش بکنیم، این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست و ملت ما این را نمیپسندند. интиқодҳои сиёсатмадорону мазҳабиёни Эрон дар ҳоле аст ки дар сиёсати ҷумҳурии исломӣ сухани охиринро роҳбари Эрон Оятулло Алии Хоманаӣ мегӯяд. Президенти Эрон Ҳасани Рӯҳонӣ худ соли гузашта ба хотири муколамаи телефонӣ бо президенти Амрико Барак Обама мавриди сарзаниши мулоими роҳбари Эрон қарор гирифта буд. аммо ин сарзаниш маънои мухолифати ӯро ба музокироти ҳастаӣ надорад. Оятулло Алии Хоманаӣ токунун аз музокироти ҳастаӣ ва музокиракунандагони ҳастаӣ дифоъ мекунад. аммо тавре ӯ мегӯяд мухолифи ҳар гуна тавофуқи бад аст. بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم، البته توافق بد نه. آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله، ما هم همین رو عقیده داریم. ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر است از توافق بد، توافقی که به ضرر منافع ملی است، توافقی که موجب تحقیر ملت بزرگ و با عظمت ایرانه. оятулло Алии Хоманаӣ ҳамзамон гуфтааст, мувофиқа бояд дар як давра анҷом дода шавад ва матни тавофуқнома возеҳу равшан бошад. ин мавқеъ нишона аз он аст ки ӯ мехоҳад таҳримҳо ҳамзамон бо имзо шудани тавофуқнома бардошта шаванд. ин дар ҳоле аст ки ду тараф барои дастёбӣ ба як тавофуқи сиёсии ниҳоӣ то охири моҳи март ва дар мавриди тасмимгирии ҷузъиёти он то охири моҳи июни соли равон розӣ шудаанд. ҳамзамон вазири корҳои хориҷии Эрон Муҳаммад Ҷаводи Зариф ахиран таъкид дошт ки ба тамдиди дубораи муҳлати музокирот мухолиф аст. агар то охири моҳи март ба мувофиқа нарасем, дунё ба охир намерасад. аммо ба назари ман тамдиди дубораи муҳлати музокирот ба нафъи ягон тараф нест. ман ҳатто фикр мекунам ки тамдиди охир ҳам лозим ва коромад набуд. мо дубора ба тавофуқ наздик шудем, вале ман баро назарам ки ин мувофиқа метавонист 3 ё 6 моҳ пеш анҷом дода шавад. фикр намекунам ки то як соли дигар чизе тағйир ёбад. бинобар ин ба ақидаи ман тамдид коромад нест. ҳамкорони ман ва тарафҳои музокирот талош мекунанд ки ҳар чиз зудтар ба мувофиқа бирасем. музокироти Эрону Амрико дар пасманзари нигарониҳои рӯзафзуни Исроил баргузор мешавад. кишваре ки аз соҳиби бомбаи атомӣ шудани Эрон ҳароси ҷиддӣ дорад ва шарики наздики Амрико дар минтақа маҳсуб меёбад. ин кишвар мегӯяд Эрону Амрико ба як тавофуқи бад наздик шудаанд. гузаштҳое ки ду тараф ба ҳамдигар раво мебинанд Байтулмуқаддасро хавотир кардааст. Бенямин Нетаньяҳу сарвазири Исроил гуфтааст ки аз ҳар гуна тавофуқи бад ҷилавгирӣ хоҳад кард. мо бояд талошамонро барои ҷилавгирӣ аз тавофуқоти бад ва хатарнок дучанд афзун кунем. тамоми кӯшиши худро ба харҷ медем, то ба мувофиқаи бад ва хатарноки ба ояндаи амнияти Исроил сояи сиёҳ меандозад, монеъ шавем. сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяҳу ахиран бо як сафар вориди Вашингтон, пойтахти Амрико шуд. аммо ин дафъа ӯро на президенти Амрико, балки раиси палатаи намояндагони Конгресси ин кишвар Ҷон Бейнер аз ҳизби ҷумҳурихоҳ даъват кардааст. Бейнер минбари Конгрессро барои изҳори андеша оид ба музокироти ҳастаӣ бо Эрон бидуни машварат бо демократҳо ва Қасри сафед ба ихтиёри сарвазири Исроил қарор дод. аз ин хотир президенти Амрико Барак Обама ба ин сафари Нетаньяҳу мухолифат карда гуфтааст ки бо ӯ мулоқот нахоҳад кард. ворид шудани сарвазири Исроил ба бозиҳои сиёсии демократҳо ва ҷумҳурихоҳон бисёре аз яҳудиёни Амрикоро нигарон кардааст. ин мудохила ба сиёсати дохилии Амрикост. Бенямин Нетаньяҳу бо ҳизби ҷумҳурихоҳ дар Конгресс бар зидди президенти Амрико муттаҳид шудаанд. ин кор ҳам дар дохили Конгресс ихтилоф андохтааст ва ҳам ба зиддияти миёни Конгресс ва Қасри сафед сабаб шудааст. ихтилофи назар миёни роҳбарони ду шарики стратегӣ Исроил ва Амрико дар робита ба музокироти ҳастаӣ бо Эрон имрӯзҳо ба авҷи аълои худ расидааст. ин мухолифат метавонад барои равобити стратегии ду кишвар паёмадҳои ҷиддӣ дошта бошад. аммо он чӣ ки дар назар аст то поёни моҳи март миёни Эрону Амрико ҳосил шавад, маҷмӯае аз тавофуқҳо мебошад ки бино ба иддаои кишварҳои ғарбӣ хатари тавлиди бомбаи атомиро аз тарафи Эрон бартараф мекунад. аммо Эрон бар он пофишорӣ менамояд ки мақсади сохтани бомбаи атомиро надорад ва барномаи ҳастаияш сулҳомез аст. дар ин баҳс ҳар ду тараф ба пиёда кардани манфиатҳои миллиашон талош меварзанд.
واسطه فشار برای آمریکا تحریم است و برای ایران افزایش غنیسازی اوران. در صورتی با موافقه رسیدن طرفها هر دو کشور باید از این فشاراوری‌ها بالای همدیگر خودداری ورزند و خطر احتمالی سر زدن جنگ میان ایران و آمریکا رفع گردد. چشمانداز بود بر روند مذاکرات ایران و آمریکا آید به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مانع‌هایی که در این راه جای دارند. موضوعی که سالها در مرکز سیاست بین‌المللی قرار دارد و جامعه جهانی منتظر پایان صلح‌آمیز آن است. اما تاکنون با چه انجام یافتن روند مذاکرات که خیلی پیچیده و مرکب می‌نماید مشخص نیست. به هر صورت تا پایان ماه مارس خواهیم دید که دو طرف گفتگو به هم اعتماد می‌ورزند و یا فاصله افزایی بین یکدیگر خواهند شد. با برنامه نبض زمان در محور تحولات جهانی امروز باشد. خیر.